Koktishala Shimnani Ponjoboti Amsayo, Dalbidal Bodoliakare 107 family Hindustani te 1395 butars from Khati Pramothani Bana. Bodolni Bana Yafare Bono Lamjak Shogoina Harka, Shimna Amsaini MLA, Bishoketu Deborma, te Edisini EM, Robindra Deborma. Faine 2024 Lokshobha Chongmarino Buskango Tonoi, Haino Hai Kashawi Faika, Shimna Amseni MLA Bishuketu Debormani, take a surgical strike. BGP CPI ni Nokno Sebayoi, 107 family ni 395 butars Tuboy Faika, Tipramothani Bana Dola. Koktishalo Shimnani Bitashagur Gram Ponchait ni Bishinko Khopzangnai, Ponchoboti Community Hall Nogo Luazi Zakmani, Kaisalukutum Panda. Panda o BGP, CPIM, Tedal Bidal Bodoliakare, 107 family ni Hindustani, te Wanji Boshongni, 395 butars from Kha, Tipramothani Bana. Bodolni Bana Yafare Borono Lamjak Shogoina Harka, Shimna Amsaini MLA, Bishoketu Deborma, te Edisini EM, Robindra Deborma. Panda o Shimna Amsaini MLA, Bishoketu Deborma, te Edisini EM, Robindra Deborma no Karibo Manzaka, Shimna Block Committee ni Ajukfang, Nirmal Deborma no Khoboi, Kubun o Zamarok. Sini Shimna constituency Bishik Lajak Ponchoboti Bazaro, Tini Kaisa joining program, Ozaga Tini Hindustani Baite Bangali Bairo. 107 family ni total 395 voters chini bubagrani Tipramothabo join claimant bagai borno sing khabai lamsogo omo haikeno final shalabo tebo chini bubagrani je warriors rock samung khlai chini bubagrani logio bubagrani samung thansani samung tebo krak khlai koi tisarani bagai sing bisigang samung khlailele Ashalni Lukuthum Panda o Manzangni Lukurongni Bangmari, Belai Mokolok Lai Thothok, Faine Shalo Shimna Amsayo, Teibo Kubun Borogrok, Tipramothani Bana Romnai Hunebo Khatung Zangmani Kok Shakha, Shimna Amsaini MLA, Bishoketu Deborma. Shidai Nishimi Onimeshni Kokthum Chini Khorang.